E kuble ye phi waro ki pralok ki wasnyau suk wo up ye ki khubor how new channel ki khubor ki wakwa open snyau chaphi wacha siet upa yong ukartong ka party NPP ha Manipur te tons dangi chaki khubor nin kasngi hei por kam wakhandi chiteng imit upa yong ukartong ka party NPP uwada tip pertuit kam usham je sing damansu u hadin wacha siet u hakikang namo ki runner ki wom tipmit hei por wadang lai chimbenta u hakayalang election hayairi pok yambem leikai uti ukartong ka party NPP to UL Sanjoy Singh wei to uwana ka Andrew constituency ka jilla Manipur neiliang umantri rangba ka jilla Meghalaya Uwaman lekam National President ka Party NPP Konrad Sangma da benjur uyete wajia weida ong ule wa ini to ile da kibru watin sar yakani ka election we ini to iwamye upriang kamte neiliang umantri rangba ka jilla Meghalaya da kantu uya ka election commission ka chanat ki kampo yungkari wo chingkhia ya ini waro iwadajia we wo thosman depta panchitom ya kiti ki wa emkti ha ini kam Kiti ki bruda le ki kamti nei bha waherangu namo watin sar ki ha ka election MLA ka wadawan ha Manipur ka wadaw panman ha ka arphaw phra tarik yong niu banai wa ar te du kini don hi ki wakwa open snyau chapi yi khubor da boy chwa kut khuble chipon